Esithethayo inkosi enkulu ebusemhlabeni nasezulwini unyazi lwasezulwini. Amen. Bantwana abahle basezulwini, nami ngithi angikhoseke kuleli ichibi elingcwele lasezulwini. Umfana lo kaBiyela eyindaweni zakwabiyela ngaphansi kwenkosi uBiyela nalo. Bantwana benkosi enkulu engcwele enyangeni nje ezedlule, kanti ngaphambili kwenyanga nje ezedlule enyangeni zonke engaphambili bengezwa ngalomuzi enguwo namhlanje engijoshe inhlanhla yokuthi ngiyathele kuwo. Kodwa uma ngizwa ngalomuzi bethanda labachazayo ngilalele, ngifise nami ukuthi ayingelinye ilanga nami ngiyogqoka umlomo. Cha, kuthekela ngoMeyi njengoba sisuka nje eGibiseni. Esontweni lokuqala bengisebenza, kodwa kwathi nje uma ngiphuma ngeSabatha ngase sengithola ithuba lokuhamba ngesonto, ngafika ngalala ngizovuka ngemsebenzini. Kulobo busuku lobo ngithe mangilele ngabona ngisendaweni engingayazi, kodwa kuyindawo enabangcwele njengoba niphele kanje. Bantwana benkosi, ngisayibuza ukuthi nguphi, ngase ngibona iminyango evulekile emibili engu-2, omunye ngapha omunye ngapha. Phansi la kunendawo engathi ilotshiwe nje, kunamathazi kodwa ngathi ilotshiwe ngasezenziwe ikwele kule minyango yomibili. Uma ngifika la ngima phambi kwalo mnyango omibili ngibuka ukuthi ngibheka ngaphi manje, kanti uma ngithi ngibona sesingapha kunephasage ongathi uma uthi mhlawumbe uphumshonelela engingaboni khona ushona. Ngithi ngisacabanga ngisambe kanje bese kuba khona izwi elehla nje emoyeni lithi uyabona yini ukuthi ngikuphi, ngisayibuza ukuthi ngingakaphenduli ukuthi ngikuphi, ngisaxakela ukuthi izwi livela kuphi. Hayi bantwana benkosi, inkosi unyazi lwezulu emhlabeni nasezulwini kusizwe lakhe. Amen. Kuyadabukisa nje uma kusathi sikhona la, kodwa sithole esidukile sakhombana nangeminwe, omunye akhomba omunye utshela wakhe angayiboni yena utshela wakhe. Bantwana benkosi, ngisaxwayile lelizwi bese lithi uyabona ukuthi ukuphi, ngingakaphenduli bese kusho lonke la isekhaya lomphefumulo. Amen. Hawu, ala bese kuqhamuka nje umuntu ozayo bese ethi hayi into yokuthandaza lenkulu uthandaza engimbonayo-ke nje impela kungelona. Bese ngiguqa kulesi space esingapha ebese seduzane, bese ngiguqa khona bese ethi asiguqe sithandaza, siguqe. Uma sathi sathandaza ebese leliyazwi liyabuya lithi lalelayo, mana nje njengamanje kanje la umuntu ethi uthandaza, ngiyabuya manje kushizwe engakuboni nalo mntu engakuboni. Ngithandaza uma ngiqeda lapho sengilindwe lokhu ukuthi angime la, ngilinde lo muntu ozayo engambonanga ukuthi. Ngiyajabula kakhulu bantwana benkosi ukuba kule ndawo ngendlela eyisimanga, ngoba ekuvukeni kwami kulokuthonga ngajabula ngendlela eyisimanga. Ngisalindele lelizwi elibuyayo, lo muntu akade ngithandaza la uthe asithandaze mbone sekuhuyo oqhamuka la. Ethi uma ifika lapha kimi sephethe ibhakabhaka ezimbili lezi ngama-1.5 zika-3. Uma ngibuka ngapha senza khethu uyabona la angikhombise esinye, uma kuyasibuka phakathi ngiyasibona sinamanzi, kodwa la manzi akhanya kakhulu, acebile kakhulu, ubona ngani ukuthi abuke ngathi akhulu lutho phakathi. Lesi esinye angikhombise athi uyasibona lesi, ngiphinde ngisibuke ngithi ngiyasibona sona ke sinamanzi, kodwa abonakalayo ukuthi kunamanzi phakathi, awakhanyi lokhu kukhanya kwalesi esinye. Bese nginikeza ethi thatha lesi esinye sinamanzi angakhanyi kasigcwele, siwafu lesi sigcwele, lesi sinamanzi akhanyayo. Bese ethi enginikeza lesi sigcwele, bese nginika lesi sibili, bese ethi uyabona lesi uyofika uphuze la,
ubusuphuza lesi uthi yonke lento ekuwe iyophuma yonke. Amen. Anginalutho angiboni ngalokudlula. Ngaleso sikhathi ngabe sengiyaphapha. Ayi mangithi ngiyaphapha manje ngisekilisele. Ngilala nje ngiphilela isizwe kodwa. Sakhomba ukuthi siyaphendula ukuthi bantwana benkosi ngangazi ukuthi enkonzweni yasekuseni ngizona. Ngoba kwaphuma konke okwakusesiswini. Konke okwakusesisini ngiphikelele enkonzweni naye ngabona ukuthi ngeke ngizenze enkonzweni. Ngagqoka late kwangathi ukuthi igama sekuzizona. Kwanqamuka kanjalo kwaphela ngayo enkonzweni ngaphinde yasekuseni ka9 ngesonto. Ngaqeda lapho senza zonke izinto ezenziwa ngesonto nami ngizocela ngaye ngahamba ntambama sengisebenza. Akuzange kuye lokho kwakusesiswini. Inhliziyo yami iyathokoza ngathi mina kusho ukuthi bengiphiliswa. Ngoba nakho uvuka manje emtheka kuze leso sikhathi asikho sisesabuye sangilandela namasalungu. Bantwana benkosi ngisho ukuthi angazi uNkulunkulu ngicela ngikhumbule uma sengize ngafika kulo muzi ngoba kulezi insuku emveni kwalapha ngathi manje ngixoxa lento abantu ayakweleta kufuneke uye wena kulo wamuzi nami ngaqala ngizizwa ngikweleta kwabuye kwathi da kusukela kuthanga ngiyabona ngizoba off ngaleli sonto and akhona engibona ukuthi khona ezokwenza yabuya lento ukuthi hayi ngeke leli thuba leli kumele ngixolile kulo wamuzi oyingcwele njengoba ngicela lapha nje ngethwe lokho bantwana benkosi. Ngiyacela ke uNkulunkulu ukuthi angikhumbule masengila nemindeni yakithi elele phansi kothuli lomhlaba ngoba iyazi yona ukuthi ngithuma ukuthini nokuthi uma ngifika la ngabhekisa kimi kodwa imindeni esele ekhaya yonke ngoba ngibekile nje ekhaya ngibacela emveleni ukuthi ayi impela ngizogcoba lapha ekhaya nemphefumulo kulo bengifisa ukungabi ngedwa ayabona ukuthi ayisekuseduze kakhulu kodwa bathi hayi asibone ngokusala awuhambe ufike ulalele ukukhumbuzwayo. Abantwana benkosi esengixoshile la sengifike ngahlala ngathi nganela ngazizwa ukuthi hayi ngifike endaweni okuyena yona qala nganje ukungena kulo muzi. Amen. Kodwa hayi ngizizwa ngenele ntona uNkulunkulu ke hayi asiphakele ongathile wasentuzini ongone. Phansi kanti wasezulu ngithi amphame namhlanje okangaphama yawoqala ngizwana ngiqala ukunyathela phakathi kwekhala emphefumulo ngithunyiwe ngabantu bakithi bakwaXhubu. Ngicabanga ukuthi namhlanje idle bamfinyeli kanguzelele imlalele njengoba ngiguqile phakathi kwekhala emphefumulo. Bengithathe usukuma kodwa sengikhumbula ukuthi konke ngithunyiwe. Amen. Ngomnye unyaka 2018 kufika imbeni yakithi yakwaXhubu ithi kimi sithunyiwe kuthiwa sizokulanda sizokuthatha wena emhlabeni ngoba awuyenzi into othunywe yona awunamsebenzi walutho. Sekuphendula elinye ixhegu lithi ake simyeke kancane ekenza inkonzo kaJulayi ayiqede uyothi uma uphela uJulayi bese siyamthatha. Ngathi mangicela umthandazo kwelinye ithempeli engeke ngikugagule angihleka amakhona wazi wathi umngcotho wawo uyesaba nomshumayeli ukufa awungathuka nje kama ngethukile. Uma ufika uMeyi sengihamba ngeGibisila sengifika phambi kwenkosi yezulu nomhlaba uShembe unyazi wezulu sengifike ngiyaguqa embengeni yakhe ingcwele ehleze esihlalweni sakhe sobukhosi sengiyalibika lolu daba. Ubaba wathula inkosi enkulu yaseNazaretha ayazi yambuza ukuthi uthini mntanami ayazi yathini yathula yathi utshengisa ikhanda kancane yathi awuphile angikuzwa ngathi ngiphile ngisho yathi futhi okwesithathu awuphinde angikuzwanga kahle ngathi baba bathi abantu bakithi bazongithatha bazonginika inkonzo kaJulayi kuphela owangaze ngisume ngigijime ingoba kwasekusele uJuli bese kufika uJulayi bese ngihamba emhlabeni. Nawe ungatatazela ngoba wathanda uhamba uyabonakala. Uma sengibikile phambi kwenkosi yezulu nomhlaba yakathi ukuthatha imsuzwana ukuba iphendule noma ukuba ikhiphe isibusiso
kanti bisanda unyathela kulo nyaka ongemva u2017 phakathi kwekhala lemphefumulo asaze sanaka sithembe sesizwile sagxeka sathi akugezwa umuntu laphana qaleni nje imbuzi ziye ethempelini imbuzi kanti ziye ehleleni njengawe uma inkosi sisikhiphile isibusiso yathi mshumali uzophila inkosi ibusise ngase ngithi amen ngasukuma nayo themba ukuthi izwe lishoshe embali lisajika ishinkosi kathi semphulile egebengwini lapha etenga sezishinqunquma ngaphunyuka kanti semphunyuka emotweni yaginika nami yaze yaphenduka kathathu ngaphunyuka kanti lokufa kungifuna kanti mina ngazi ngenzile mina ngendlela ebekwenziwa ngayo na ukwenza izolo ngathi mina ngiqedile ngikwenzile konke ngibangela insika bakithi ngaze ngathenga nogedwane wenkabi kwadliwa kwaphuziwa konke nesobho kwaphuziwa notshwala adakwa amadoda asingazagomonga ngitshe nti kuhle kulungile kanti akulunganga ithi-ke indaba uma isifika sekufika amadoda amathathu athi mntanethu thina singabakini singokhokho bakayihle mkhulu size kuwo ngathi ningubina lapha ekhona bathi siyamela imoto bathi siyakuthuma sikuthuma ekwawuhlanganisa umndeni wasekufuyizwi elafika babamkhulu elafika nobabamkhulu wami inqaba yembule lafika ngo-2007 lathi mntanami uzokuthuma ukuba uye kwashembe uzowenza umsebenzi ozokutshela wona yathi kodwa kini yathi bazokwenyanya yathi bazolefisa ukubamba ngezandla abomndeni wakini wathi kodwa zenginawo mzukulu namhlanje mkhulu wami uyangizwa njengoba ngilapha usuphinde wandithuma ekugijimeni konke sesigijimile ilanga lapho ngesilwini lomhlaka 3 enyangeni kaNcwaba sengiyibona namhlanje selifikile njengokungithuma kwakho isizwe sakithi sakwaThulu sinyakazile esigcwele iy'ntaba namhlanje siphilile emthunzini ezweni lasemanzeleleni emzini wakwaThulu mabonkulunkulu lithi-ke uma kuphathisa umuntu inkulumo efona kimi ngo-1 intathakusa ekuseni uthi ake ngixoxele emakhathini ithi kade ngibona abantu bakini ithi kodwa bebehla ngamanzi bevunule ithi bebehlezi emanzini wena wabona iy'ngane lezi ey'dlalisa inqola angazikhotshela igama elinye lokushishiliza ngiyakholwa ngikukhumbule uthi kade bebeshishiliza phezu kwamanzi kwathiwa yisizwe sakwaThulu lesi ushambe usesilandile kodwa usilande kude usilande ezweni laseBurundi lapho esidabuka khona akusibone balapha nina nibone balapha ningabaseBurundi ushambe ulande emanxiweni okuqala ayibona Nkosi uthi-ke uma eqhubeka uthi ke ngixoxeleke uthi abantu bami bathi bawuloze uqede kodwa usufuna ukudikila siyabona ngoba bakugijimeza ithi kodwa ungawadikila bazokuthatha bekubulale ngoba bakuyeka okokuqala bakuxolela wena wahamba obamangalela enkosini hhayi namhlanje unyakazintaba uthokoza wonke mhlobo womuntu ngiyekuthengeni bantwana benkosi ukushoshembe uyikho asiwenzeni asingakhonkanya sithi sazibuyisisa uyikho bantwana benkosi unyazi lwezulu uNkulunkulu uyakhetha unyazi bantwana benkosi ngibamba ngoba nakusola eduze kwami ngiyafisa ukuthi abantu abaningi ngalo mzi ngoba abantu abaningi abanye babanayo inhlanhla ukubona emlalweni wabo abanye bathunywe imindeni yabo nje ifike libone ithi hambani niye lapha ngizokhuluma nje kubili kodwa ongaze ukuthi yini kodwa kwafikela kimi ngoba sithi lo mzi babefika abantu bekhuluma ngelinye ilanga la kufika insizwa la
ibonana nesizwe ubaba lapha umthembu ngaphandle fika mhlawumbe khona le yashesha uyayibona idulwile ithi-ke le nsizwa beke ithi mengabe ike emsebenzini ixoxa njene nabanye kumbe phuzu itiye ithi ikhulume kabi ngalo mzi mengabe bekhuluma naye besiyafakaza lapho ithi-ke ngalesikhathi ilele yaqhamuka ngapha izalathi isango enkulu mayilapha ngaphandle yayingcono lentondo yiyo mayilapha ngaphandle kunebhodi elibhaliwe abake basola kulo muzi nikhona bangcwele le nsizwa ingena izocela intethelelo ithula kwiMansberg yangena yathi bayiyalela bathi ngangibonina ngangikhompela bathi ayingene ngaleli sango engali yini kwenze njani uthe ubaba lapha ngaphandle angize ngizokhuluma nawe ngizocela intethelelo ngoba uvele ibhodi ngaphandle nami ngasola ngaba omunye owasola le bhodi ke libhaliwe ukuthi abake basola ngezansi kulona le bhodi akazange sakusho ngehla ngelinye ilanga la kuyisonto ufika insizwa mhlawumbe ikhona ohlamba yinto yathi le nsizwa isandokuqeda yenza unyaka oli-4 yasematuntuba waze wayithatha uMajiya umshumeli ngahamba mcela wesebenza lapha ayihambe uyikhuluma lento ithi fike enkosini uNyasi hayi ukuthi ifika ngizonaliso beyiyonikela siba nenhlanhla kade iveni sesenkuthi makavuleka nami ngishona khona mayifika khona izobika lokhu yayizobika liyabuza uNyasi ukuthi uyawazi umuzwa umphefumulo ekhala umphefumulo na uthi-ke lona hayi angiwazi kodwa ngiyezwa ngapho lithi-ke lalela-ke hamba uye lapha emzini noma wakho uzofika umnikele ingakotsho le nsizwa ukuthi izonikelela noma owadlula emhlabeni yathi besomthengela nembuzi yafika lana sayithatha eselapha wafike wase ekhuluma namajiya umshumeli majiya ngicathi wayithatha noma ngazi esakhuluma konke ngoba yayikhombisa ukuthi inokwesaba yafisa-ke uNkulunkulu ezulwini ukuthi nabangambulele nalo mzi uNkulunkulu abaphe inhlanhla yokumbulelwa kulula kubusizweni igama nguKhayelishe Ndebele ophuma kweSawabiyela ubuka inkosi emphethe ubiyela umntwana sogwini bantwana benkosi uthe kuJulayi ngaba nesibonakaliso ngisebuhleni bamaNazaretha uthe ngisemhlanganweni ngabona ngaba nesibonakaliso nesibonakaliso ngibona ngathi sihamba endaweni eyihlane angiyazi le ndawo sihamba kuyona ngaba nenye insizwa futhi engingayazi masihamba nale nsizwa le sangena kule ndawo eyihlane masiphuma siphumele endaweni eyisicaba le ndawo eyisicaba ino-rawundi sifica izalukazi ihleli phandle kodwa molibheka zilusizi zona masiyibona izalukazi lezi ebese ngilindela le nsizwa engihamba nayo ukuthi izothini wona angazi ukuthi sihamba ngani la sizothini futhi ebesithi le nsizwa lena sekufanele sonikele manje bantwana benkosi usho le nsizwa engihamba nayo ebese sithi lesisalukazi lesi singakambingeleli sithi lesisalukazi lesi uqinisile mina ngimbonile ubabamkhulu uGombela isitimela samakonde ehlanganisa amathambo abantu bakithi abahamba bezishosha ngoba abantu abanjalo abangeni ezulwini uthi uyawaxhuma lamathambo ayisitaki egcwele indlu emangala ukuthi aniyawohloza ujulu kumanzi sengiyavezela isithombe sakho babamkhulu ehlezi phansi ehlele endlini engayazi ukuthi yiphi le ndlu le ubabamkhulu ugqoke umjivo wakhe lomnyama lonomhlophe uhlezi phansi usezowajuluka amanzi uhlanganisa lamathambo lawo babamkhulu yawahlanganisa usejuluka wazo amanzi uthi-ke lesithi-ke lesikazi lesi uyambona nje uGombela
uwenza lo msebenzi lo. Uthi abantu bakithi nabo abahamba bezishosha abanye bamba bezidalo. Abantu abanjalo bangene ezulwini. Uthena usekanjalo kuthiwa oh wena ufuna ungena ezulwini wena. Sebebuza mina. Ngithi awu ezulwini. Ebese bathi awusho okodwa sokwenza emhlabeni lokuhle ukuphatheka ngaba ufuna ungena lapha ezulwini. Iqale ngibuye eceleni. Yithi ngisabuye eceleni bese qhamuka inhlasuthu yakadube esebenza nayo la ekhaya. Ithema iqhamuka lensizwa lena iqhamuka iphethe ibhuku lelikhulu. Mayifika libhekisa ngakini leli bhuku leli. Leli bhuku libhalwe ngesilungu. Wathiwa ngoba wena ufundile. Lesi silungu lesi uzothi ukhulume kube isizulu ukuze lamaphehla athe lapha nalezi zazalukazi nalezi zangane ethe la zizwe ukuthi uthini. Ngaqala ngakubuka leli bhuku leli ngase ngilifunda. Wavela ukuthi mhlanqala ukwenza okuhle ngoba akukho okubhalwe kulela bhuku. Wavela ukuthi mhlanqala ukwenza okuhle ngiyesizweni sakithi ngiyokhuluma ngekhaya lomphefumulo. Ngingena phakathi kwabo ngabikela noma okukhona ukuthi bakwele ukuthi ngingane kodwa khona ngingatshela ngekhaya lomphefumulo ngibatshele ngoshelo ngibatshele ngabantu bakithi abangasekho ukuthi bahleli kanjani abahleli khona. Ngangena phakathi kwabo ngababikela kwaze kwabathatha abanye bachitha lolu daba abanye babo bangena. Ngalalela umthetho oshiwo inkosi yangezulu ukuthi ungabikela abathathu. Emva kwalokho kuqhubana nabaqhubana ngoba ngeke umntana bavume bonke. Ngoba nangalela kwethuna basaphikisana abanye babo bafuna umhlwana nethixo. Uthe sekanjalo-ke ngisathi ngiyafunda baqhamuka abanye basemaceleni bezofaka bethi awukhalishe wenza ukuthi ngathi nami ngasazi ukuthi ngiqhubeke nifunde yini mase kukhona abangikhulumelayo. Ngoba laba abangikhulumelayo bakhuluma okuhle futhi engakwenzayo. Ngithe sekanjalo ukuthi hayi mntanami sekwanele lokhu sesikuzwile. Thina besifuna kodwa kodwa njengamanje sefanele ungene ngaphakathi ezulwini ngoba sekucacile ukuthi ngesikhathi wenza lo msebenzi awusizanga umuntu oyedwa kodwa kusinde iy'nkulungwane zabantu. Wathiwa mntanami ezulwini yongena lokho ngoba uNkulunkulu ushenga unyazi lwezulu. Yesabheke ukuthi izono zenzile ukuthi uzenze kanjani ngoba ubuhamba nalabo abantu kuhamba nabo ibona bebekhuluma ngawe. Uthi konke lokho kukade ukwenza ukuthi wena ujethi lapho kuyisona akhono kwabo abazali bakho abahlele egazini lakho abawelisayo. Usheba besabheka lokho ubheka lezi zinto ezinhle ezenzile ngoba akusindanga umuntu kodwa sindi inkulungwane zabantu. Wasethi-ke mntanami ngifuna wazi ukuthi sengingaphakathi kule ndawo bathi isezulwini. Ngithe sengingaphakathi mntanami le ndaba ngiyona yakho wedwa. Kodwa umhlaba wonke. Ngifuna ukuthi mntanami uma sewusekhaya lomphefumulo uwatshele abantu ukuthi mabangasabi ukuqonda imindeni yabo bebatshele ngekhaya lomphefumulo. Uthi ngoba ushembe akabesabheki izono zakho ngoba kusonezone zakho abazali bakho abakhuluma ngawe. Bekuyilokho nje bantwana benkulu. Lo okhulumayo ubusisiwe kaNdlela ushadele kaNkosi eMalisburg phakathi kwesigodi saseHopweni inkosini uMkhize Manazaretha izobancane indaba yami. Ngafika la ngizonikela ngizesabatheni. Ngathi ngifika nginikela imindeni yasekhaya kaNdlela la ngakhulela khona eMatatiyela ngoba izibonakaliso eziningi bezivela ngisekhaya le eMatatiyela kodwa ngokuhlala sesila eMaritzburg. Ngafika nganikela ngamtshela uMshumayeli Madiya ngathi inkinga yami izibonakaliso zivela ngile ekhaya elikhulu. Wathi uMshumayeli ukuthi zivela ule akusho lutho kodwa nikela wena la unikelela abantu abadala bakini la wakhulela khona ucele bakukhanyisele. Nangempela ngizofika esabatheni la ngafika ngalala aManazaretha ngumuntu ozovuka ekuseni ngesonto ngikline njengoba kusetshenzwa le ekhaya.
ngithe ngisaphuma lapha etendeni ku-12 ngiza emkhulekweni ka-12 esibonakalisweni lapha esipholi eceleni ngize kubona abantu abangumsindo abaningi ngithi mina ake ngibuyele eceleni ngomthatho bengiza la enkonzweni ngisibonakaliso amaNazaretha mangabe ngiphumela lapha esipholi ngizokalaza ngibone uthayela mangithi ngiyawuphakamisa lo thayela ngoba ngizwa umsindo ngaphakathi kuwo mangiwuphakamisa ngibona abantu abaningi abahlangene obaba omama omkhulu iy'ngane ngathi bathelana ngezipho kunomgodi phakathi ngigalaze kuqhamuke ingane izwi lengane likhuluma khona lapha emgodini lithi sisi ungena wakho la ekhaya emphefumulo kusikhanyisele besisemgodini njengoba sila sesizocela ukuthi usikhiphe manje kulo mgodi esikuwona ngabuya amaNazaretha ngazonikela khona lapho usekhaya ngasho ukuthi bavelile abantu bayandlela laphaya basho basemgodini uNkulunkulu ngithe nginikela bathe bashumayeli uNkulunkulu akupha amandla ngoba ngabe ukuthi ekhaya sekusele mina ngedwa abafowethu bakhona ngala nganikela uNkulunkulu angipha amandla amaNazaretha namhlanje ngilethe iy'mbuzi ey'mbili eziphuma komalume engizoyinikela ngazo eziphuma emandleni ami Nkosi ibusise mese ngichitheka nezitho emsebenzini esezibumbuka nje ngoba ngiqale lo msebenzi amen. Amen. Ngiyabonga kakhulu ingilosi. Awuyisizwe inkosazana. Ngiyabonga kakhulu ingilosi kaShembe yafinyelela empilweni yami ngangisindisiwe yafike yathamuza. Ubani inkosazana uqhamuka phezulu? Igama lami ngutholakele ngwaqaba ngiqhamuka ngaphansi kwenkosi uLuthuli eTrustfield. Ngiyambonga kakhulu uShembe owayisiza impilo yami ngase sengihlanya wathi uShembe angizona nokuphila kwami la shuthi-ke bazalwane kuthe kuvala nje inhlangano ngilungisela nami enhlanganweni ngovala isipholi ngabele nje ngaqineka mangiqineka ngazama ukuya ethempelini mangifika ethempelini ngafike ngahluleka ngaphuma ngayabashumayeli ngasho ukuthi hayi sengiyahluleka manje hayi bangibizela ubaba uMkhwanazi ngendlela engiqineka ngayo kwakuhambisha umphefumulo uma efika ubaba uMkhwanazi efike ngikhulekela ngamanzi kuvele kukhuluma ikhehla lithi lo amhlezi xaba lalahle ezulwini lalahle isikhwele lakwazi unkosikazi amanxeba awu-26 akhona nalempela amanxeba emzimbeni kagogo siyakwazi ukubabala awu-26 ngempela usaphila kwathiwa hambele izondo uma wakho lihlukumezeka ngesikhathi uma wakhe ethwasa ethathwe inqola yasethukela wafika indoda yakhe isithathwe udadewabo omncane wangezondo kakhulu-ke walahlwa ngempela ezulwini umebuza ubaba uMkhwanazi ukuthi wena wahamba kanjani wathi wadliswa wathi phofunani kule ngane wathi ngayishiya amafa indawo nemali abangafuni nayo sengenziwe umkhofu ukuthi ngimkline ngene kulawe mina kuthathwa ihlabathi ukuthi angimbulali kwakunzima kakhulu ngaze ngathela ngamabhadboethu ngilithi abawu-10 kunzima engafuni ukuhamba wathi aphowe ngokuma uphuma kule ngane uyaphi wathi uyekhala emphefumulo ngizomfica khona awofika ngemali emhlophe eyishumi lopondo maNazaretha yafisa nje nemkhumbule alalamena kabe ngasolungi phansi kwenkosi yakwaMpungosi ngokuhlala nami kwamasho eyinsukwini evini lokugcina kuzoyiwa umdedele ngeza la ekhaya
ngijwayele kodwa ukuthi ngize ukusebenza. Ngeza la ekhaya kwakuLwesine, sofike sihambe inkonzo yangoLwesine bese siyahamba ngesokusebenza ukwehlukana kwemisebenzi. Ngihamba nomunye umakoti naye owesuka eShowe naye ezila kodwa ayifikile kwaMashu. Sengixoxa naye-ke endleleni ngithi mina hleze ngisebenza mina la ngisitshani isithutha amanzi senze konke esikwenzayo kodwa kaze ngene laphaya imhosheni okuthiwa kungenwa khona kusetshenzwe. Yiza namhlanje nginothando futhi lokusuka endlini nje nginothando lokuthi namhlanje sengathi ngahamba ngiyosebenza lapha emhosheni. Sihambe sosikuutshani masosikuutshani sisheshe sibuye ngoba mina ngijahe emhosheni nathi nawo asasisithungo esimana ngithi hayi mina ngijahe emhosheni esihambele namhlanje bisemhosheni siutshani sikulengisize nabo lapho esibheke bese siyahamba-ke siyosebenza emhosheni. Ukuza kwami la ngizosebenza emhosheni ngixakekile ngiyibuza ngicela nakushembe ngoba sixakwe umfowethu ekhaya uThulani othwele waqala uyolanda igubhu azange amsebenzela unokuthi zimsebenzele zamvusela izitha cishe wabulawa abantu wehlala kaMashu wahamba esephuma ngentuba encane esebulawa abantu ngoba imikhuba yayigila yayimangalisa wabuyela ekhaya sehambile yolanda imkhovu mayiselanda imkhovu ngokuthi iy'dala zasekhaya zi-strong abantu abadala bakhona bayakwazi ukuthi badile naye ulokhu evele kuyiphika angconyela angafuni ukukhuluma ukuthi yena kwenzakalani kuye avele acinde ahambe lo moya avuke abe umuntu wathi unephika size simqashele imoto simuse esibhedlela. Ilokhu imenza lento uthi esuka lokhu kokugcina avele imenze lento bese obhuti bamhambise esibhedlela vele esibhedlela mayisombona umfowethu omunye avele athi hayi mfowethu ngicela ukhulumele nodokotela ukuthi abangikhiphe la ngoba ngifuna ukuyohlambuluka unenkulumo kufanele ngiyikhulume ekhaya manje abafuna ukungilalela. Ebese ethi umfowethu omncane yena hayi angikwazi phela mina ukuthi odokotela ngendlela ababona ngayo ukuthi ugula kangakanani ukuthi ngikwazi ukuthi mina ngibaphikisane nabo mabethi bayakulalisa banqomela isikhathi abazokulungisisa sona athi ngisize ngifuna ukuyokhuluma ngihlambe ufike ngiyikhulume ekhaya. Ebese ethi umfowethu hayi ngeke mfowethu ngizozama ngihluleke. Bese ethi lalela-ke uma ufika ekhaya lapha endlini yami uzothi uma ufika laphana endlini yami uvule uma ufika uvula lapho mfowethu mina sengeke ngahamba sengihambe ngawulanda imikhovu mithathu. Le mkhovu kodwa lapho uzobona wena kuyinto engathi amabhodlela ngabophelela ngabahlanganisa ngamakhanda ufike ungihlukanisele yona uqaqwe lamabhodlela uwahlukanise uzothi uma sengifikile mina nase ngiyakwazi ukuthi-ke ngidile na. Ebesethi mfowethu hawu mina ngihambe ngoba le mkhovu yakho ngisaba kabi ukuthi lento yothi angiyenzi. Ebese thena mfethu ngisize ukuze ngikwazi ukuphuma la wagcina waweqa esibhedlela mfethu wayenqaba loo nto leyo wafuna mfethu waqaba ulapho ekhaya ukuthi hayi mfethu ile gula kangaka nje la ekhaya unemkhovu ade ngitshela lapha nto ufuna uzohlambuluka. Ebese ethi uma esefikile vele eqa esibhedlela abese efika ekhaya-ke bese efike kuyakhulunyana mase yachaza ukuthi umkhovu wahamba wayoyilandaphi uyilandelani mase bambuza ubhuti ukuthi yena njengoba ulandela imikhovu Thulani uzoyenzani eyowenza ngoba awunalo ukuthi uhluphekile waqala walanda igubhu azange akusimamisa nazo azange akulungela. Thina la ebhekeni sifukile sifelwa ziy'mbuzi la ekhaya siyalungisa silungisa umsamo akulungi lutho ngenxa yalezi zinto zakho zenza la egcekeni. Le mkhovu osuyilandele ngeyowenzani-ke yona athi yena hayi ngenzela ukuthi iy'nkade ngiyazile ukuthi ufuna iy'nkade ey'phi. Ethi wabhuti uzosizakala kanjani ngoba phela usizakala uphume kule nto wangeneyo lesingakwazi wangena kuyo kanjani. Athi angifune sizo mina angifune size yami imkhovu. Bagcina ngokuthi-ke bamxosha ekhaya ngoba bevele senendawo yakhe besifuna ukwakha kuyona. Bathi-ke thatha le mkhovu yakho kunokuthi sikubulale noma sizokubizela umphakathi base sikhathele ukuhlupheka ngenxa yale mkhovu yakho. Thatha le mkhovu yakho uhambe. Wayithatha-ke wayeshaya indweba etashakusa wabonakala segijima iy'ngulube egcekeni eseshaya indweba eqasha imoto ethatha iy'mpahla zakhe esehamba nalezi ilwane zakhe esey'memeze esehamba nazo ezisa kuloya muzi. Yangihlupha-ke le nto ngizalana ngizosebenza nje yalokhu ingiphesekambe ukuthi lona wavele wasendukela esikhaleni wajula kangaka ukujula ongaka ukuthakathi ongaka kuThulani uphumaphi. Ngangekhangela emgideni sengizosebenza hayi uma ngifika khona ngifike ngikhuleke ngicule mase
mase ngiyabuza ngithi mina ngiyafisa ukuthi avele lo muntu ongene ethulane owayethatha ngayo emndenini ukuthi ubani lo ongene ethulane ngoba phela ushiye esikhaleni uthi uke ngale ndlela esimangaliso futhi uhamba amathuna abantu ekhase wagqiluka ingane kasiswa mayengezwana naye yagqiluka ngemoto washo wathi ngiyena ngemoto ngikahle ingane yangashona yasinda uhambe emathuneni abantu usebenzisa amathuna mayisenzela izinto zakhe ahamba afuna ithuna lomuntu ahambe khona asebenzisa isikama eliza igama lakho mina ngicabanga ukuthi sengisile 3 times engifuna ngalo ngifuna ukuthola ngami sengikhulumela kathathu mina ngifuna impilo yami kodwa ngakwazi ukuyisibuza base ngisifika sengithi ayi ngiyacela ukuthi bavele ukuthi yiliphi elikhethekako khokho noma umkhulu noma bani lo emndenini owayenza yonke le mkhuba ngoba ngiyambona mina lo ukuthi ukhona lo muntu ongene kuye owayegila le mkhuba amase nangaphela sebenze umsholo manje yakhipha isibusiso sihambe semakhaya uthe nje ey'sukwini umlolelo vikele ukuthi wangena umdedele inkosazana yami njalo ukuza nawo la ivele ivukelele nesibonakaliso ivele ingane ivuke ebusuku igqume ibisifuna ipeni nephepha bese ngithi mina yini avuke athatha ipeni nephepha abhala angafuni ungiphendula ngithi yini sinokuthi enzelela angafuna bhala bese eqeda ukubhala bese ngithi mina yini wenzenjani asethina ena ma ngilana kunomkhulu ofikayo ofana nobabosho ngomnyolo ngasekhaya wesayo lathi mangimbona umkhulu ufana nomkhulu ushenge athi wena uyambona ethombeni zashaka lo mgeqo ofana baboshaka ola entanyeni athi likhatha lifake lelo mgeqo lelo lithi kimi malikhuluma lithi angosho emva kwalo ukuthi mina ngangihamba ngangiyinyanga emndenini ngangithakatha ngangibulala abantu bese ngithi mina ukuthi ngavele ukuthi mangikhulume emva kwami lebe ngisho ukuphindaphinde engizelela ngizohlambula ukuthi ngiyacela ukuthi umkhulu ukuze udaba ngiluse kubafowethu ekhaya ngicela vele noma uwukhokho noma uwumkhulu okhulana noma ubani futhi acacise ukuthi wenzani wabulala wamaqala wamabala ukuze sibazi Awekho lo mntwana wakho ukhona baba semncane awazi ukukhuluma angazi noma ngakwazi ukhuluma kodwa uthe uyasaba uthe uyasaba usilokudla usinokudla angangeni before sizongenisa umhlangano sinomama ngavuka kongathi khona izinto ey'thuniniza emadlebeni ami uma ngase wathi abantu abadala emva kwalapho ngavuka nalo ikhehla ngavuka nalo kokuqala lathi kumina ephusheni kwangathi mina ngekho engilibonayo ngitshele uma konke elikushoyo ikhehla lathi lona lento le ewumgeqo ejwayele ukugqokwa woshaka laliphethe esandleni lathi kumina lona laliphathwe yikhwama lalibulala abantu lathi lifuna ukuyongitshengisa iy'khwama zalo ngaphaphama ebusuku kwahamba iy'nsuku laphinde futhi labuya angazi noma nalingitshela kuyiqiniso yini lathi uma kade ngithanda kumtshela wathi alikhuluma ukuthi luba labuya emva kwey'nsuku lasho ukuthi lumngani kabheka Heling angimazi kasibusisa ngesizulu ngicela kungenqange belinye kulezi nkulumo uNkulunkulu azithiba ngabantwana bakhe bephinda isilo bekhalela liphefumula abazali babo ngicela nje ivesi belinye 122 abaqotho bayawulizwa lelo
kunomthandazo la wakithi eNazaretha walotshwa uThixo wethu umvelqangu yaZizwe othi sifuneleni abakhethweyo sifuneleni abathunyweyo abaningi ithi inkosi yokuphakama ngale kufeni bayahlangana babhunge babheka umntwana bazomthuma emzini wengcwele ehleni kokuphakama bese bebona mina nawe ngayo nkosi ukhethiwe njengoba ulapha ekhaleni mphefumulo namhlanje noma wongazazi noma bongazazi ukhethiwe ngoba kunamagrebhisi kuhle la eNazaretha kunamagrebhisi amnyama nabomvu alengayo umnandi kuyayohlebela uma umuntu ohalayo uyolibela wona amagrebhisi uyenza into oyithunyiwe kunomthandazo la okade ufundile nasekuseni oamavesi amathathu afanayo bongani uJehova maNazaretha kanye nezizukulwane zethu ivesi lesibili ufanele ukubonga amaNazaretha kanye nezizukulwane zabo elokugcina uthi bongani uJehova maNazaretha kanye nezizukulwane zabo iziphi izizukulwane ekhulunywa ngazo akuyena ubaba nonkulunkulu noyihle nokhokho wakho iy'ngane zayizona ukhulunywa ngezizukulwane uma kukhulunywa ngezizukulwane mina njengoba ngiguqile kwamandlela nje ngizalwa ngilobaba nomkhulu wami nokhokho izizukulwane zokuqala kwimina ukhokho unoyise nomkhulu nokhokho izizukulwane zesibili uma kuqhamuka umuntu ethi isizukulwane sama-50 kuwe awuyibheke ukuthi umuntu osesigabeni esingakanani lapha kuzokhulunywa ngezizukulwane zey'ngane zilokhu shembe bongani uJehova maNazaretha kanye nezizukulwane zabo impande obonakala ayiqhamuki ikhokho kababa wakho nomkhokho kamkhulu wakho kodwa iqhamuka emandulo kulabo bantu basemandulo ngijwaphuna inkulumo ekhulunywa yilodadewethu ukuthi ubeyifune kahle njengoba kade icinga indaba ukuthi ubani lo osebenzana waphengula inhliziyo kamfowethu wathanda izinto zasesihogweni ukuthwala nokuthakatha nekane elikabani lelicala uthwele liphi icala lomntwana ingakho ungekumuzi ushembe unyazi lwezulu umuntu mayibeka lapha phambi kwakhe limbulale lithi wena umthakatha ngokushembe uthi uguqile phambi kwakhe abebuka emva wakho ebuka ngaphesheya kwey'ntaba zakho abuka ukuthi awulengane ethole usizi yona ayiboni ibona ihlakaniphile ekwenzayo kodwa ithole usizi ithole umthwalo osindayo uthini umthandazo lo esinusa ngawo lo kade sinusa ngawo manje uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha kuleli vesi lesibili engikhuluma ukuthi abaqotho bayakulizwa izwi lakho uNkulunkulu wamemeza ngo-2017 lo kade usuqaphaje sanganani namanje usamemeza uthi phezu kwentaba eKhenani ngo-2017 Disemba ngoJanuwari sesihambisa umbiko uNkulunkulu emva kokuthi evula lo muzi uthi ubaba wabashumayela samela mshumayela samana hawa abantu banikeza inkonzo eparadisi wanikeza indoda eparadisi eyayila inkulu futhi na wathi banikeza inkonzo ngiphuma kulelizwe lamaqadi kwamasha yoqoqa abantu yoqoqa umphefumulo uvale yafela kwamasha uthi banikeza inkonzo abantu bakhuluma ngomsebenzi omkhulu kangaka babekuphi mina ngiyolanda amabutho eRussia babekuphi ngiyolanda amabutho eChina babekuphi ngiyolanda amabutho kulelizwe lebonizwe elisatshwa kakhulu la liyabaleka ngegama langikhumbula uthi angithi amabutho akulelizwe ayethathwa esiso kuthiwa yofunda ibanga futhi afele khona lapho kulamazwe oRussia nakuphi uthi mina ngawalanda abafuna ukukhuluma ngalo msebenzi bebekuphi mina ngingena emathunzi ngingena mina ey'gawini zakonqaba kahawani ngingena ey'gawini zakoncome ngiyovusa amathuna ukhuluma njalo 2017 siyadunyela emakhanda nesomane asimuzi ushembe kwakhuluma ulimi oluyisizulu esiyisingisi kwesinye isikhathi asimuzi ukuthini ngoba ku-2017 semanza sazi lutho ngale ndawo sazi ukuthi sesikhumbuzweni ethembeni lethu
uthi bebekuphi ngenye ixawu zonke la abafuna ukukhuluma ngomsebenzi omuhle weziko kodwa abaningi ikona uthi mhlazana wakhuluma mina eparadise abakuphinde bayibone le ndaba engayo ekhaya sesiyahamba siyabuza sifike siyibhuku elingaka lelamfundisi incane sinebhuku elingaka mfundisi lingaphindwa kafoni lapho usaqebe na uthi lali ibhuku leminyalo lengiso ngolobeka ekhaya lemphefumulo ufundela abantu uma sebenzela imindeni yabo sinikezwa ukungasebenzi umayibona Nkosi mawuvula ususa phansi ulithi bazobona nje ngizokuthiwa umndeni uzolanda namhlanje wazula kodwa nami ngasaye uNkulunkulu engasasikhundule naye wanikeza olusuka namhlanje isikhathele esikhululekeni nayo ekhalabeni ngithuke ngoma phela masezophuma umndeni la kwesinye isikhathi kuzoshaya u-4 ekuseni ngenxa yami bashumayeli lithi unyazi lwezulu entabeni lo msebenzi ngokunika abashumayeli ukuthi noma yiliphi ilunga lomndeni ilunga lethempeli uma sekufika isikhathi sokuphuma umndeni wakhe uyiswe emakhaya abe khona umshumayeli ozobalekelela besuka la ekhaya lemphefumulo bezibofile emakhaya umsebenzi kamshumayeli uthandaza hayi umshumayeli ubona lokhamazulu umsamo sekuyena manje sethu abantu bakhona la usewena ushisa impepho nayo cha umsebenzi kamshumayeli uthandaza yindaba umshumayeli afuneke ingoba izwe selonakele segcwele imoya njengoba ekhuluma lodadewethu sekhona ukuthi ekhaya uthi ngiyafika kanti mina nonke senaludla naludla umfowethu noma ubaba omncane nonke wanilumba wankwekukanenza yonke usuthi noma ukhuluma into ongalaleli umshumayeli umsebenzi wakho kumele unyaze mayibona Nkosi yonke into ezoyenziwa kini mase uzokhuluma ubika ngaphandle kwecebo sesifikile ekhaya ubathulele inkomo zokwamukela umshumayeli aqala athandaza Inkosi yamakhosi cela ukuthi iy'lwane zinempilo lusifa ingaphazamisile umsebenzi ozowenziwa ukwalo muzi noma kantombela ozowenza kantombela athi amen abesemtetela ngitemeleze ngikhulume ngitemeleze ngibaqophe abeselekelela umshumayeli lapho osela khona ngolimi ngoba nalo ulimi luyumthandazo mayibona Nkosi ukhuluma nje msamo kuyumthandazo umthandazo wakulelizwe kwangakona ukuthi Jerusalema ngizokhanyayo uhayise ugcwalithe ngiyazi indoda engane uhayise ibiza inkosikazi kaFaro ayakuxoxa noyisemkhulu kodwa bekhaya khona ishosha kodwa nubhizwe Jerusalema ngizokhanyayo ahayize bese kuthiwa isethandaziwe sekuzwakele ushembe wafundisa abantu kanti kuyaxoxwa ngokukhuluma noNkulunkulu uNkulunkulu asona isituphungu yambuza Inkosi lengane ezelwe ekhubazekile kabalele icashe ngithwele icala kababa ngishawelani kangaka le ngane Inkosi eseyivesana yangenwa umkhuba yahamba yothwala landile imkhuba efaka lapho ubani lo Nkosi obuyisele emkhubeni nikeza le ngane ile ndathi buzo le dadewethu ubuza kahle ubuze kahle dadewethu ngolunye usuku la siyaphetha siphethiswa inkulumo yakhulunywa la ukuthi khona owathwebula amathuna enhlabathi omndeni wathola umndeni wabopha wonke wathatha lo mntwana ade khuluma labantu wakandebele kuvela ikhehla lithe likhehla nozalwa ukhokho owayelungile khona labantu ekuthiwa bayidenga abantu ekuthiwa bayidenga bayingozi ungababukeli phansi emndenini uthi lithi leli khehla wempo wamajini mina niseyizingane ushembe umbekela ngokuthanda kwakhe umbekela ngokuthanda kwakhe wayesebeka inhliziyo yakhe nizingane kakhulu kodwa nime niqine kumsebenzi yabona nje bangikhuluma phezu kwalomntwana ngithi mina hayi sikhathela abantu abakhuluma phezu komuntu abavuka kakhulu phezu komuntu namadimoni ezinjalo so nazingane mana namadimoni ngoba namadimoni ayakwazi ukuvuka kakhulu umuntu azenze ushembe azenze ukhoko wakho azenze noma yini uthi hayi kuyiqiniso vele phela abanye bangamadimoni ucabanga ukuthi umuntu mayehambe umthakathi mayevuka uzovuka umuntu uzovuka isilwane ngoba phela abantu ababathakathi bahlanganisa yonke into babulala abantu benze yonke into mayesefika ngale kweni aboshwe azaphenduka isilwane idimoni into enjalo kodwa uLucifer akakwazi ukudala umuntu akwazi ukudala umphefumulo kodwa uthanda umphefumulo omntwaneni aguqula wezisilwane ohlanganise namafutha eyilwane bese kuba idimoni uthi-ke mina ngibona idimoni wenkomajini ngithi mina pho ngizofunani ekhaya lemphefumulo ngoba la ekhaya lemphefumulo abantu abeze ekhaya lemphefumulo abantu abahluphekile abanamacala nabangcolile wathi uqinisile ushembe lo msebenzi wanika ngoba wanifundisa ngokwazi vele umuntu ozayo ekhaya lemphefumulo umuntu onamacala nohluphekile lole uthi mina ngikhishwe unyazi
ngambona umfana ngikhuluma lo kade eguqile ngambona kodwa ngizoyichaza semncane kabi lomfana uthi uyambona lo mfana efika lo mfana khale hostela lo mfana uhlala nomfana ophuzela utshwala uthi mina ngithaka esazosebenza ngamkhuma ngamletha la ngicela ningingelisele yena mfana majiwe ningaqali nimdedela ehostela noma ekhaya kubo uyashisa umuzi wakho wona usuma ethandile uNkulunkulu uyonichazela uNkulunkulu mayithandile uyonivusela umuntu obuyena kule muzi wakho mina ngizala abantu mina ngaphemba isibongo lesalandele uthi mina ekhaya kwakuthiwa ngisidenga ngangilungile uthi angizange ube nasono ngoba babethi ngisidenga noma kwenziwani kuthiwa ngiyeke ngisidenga uthi ngafa uNkulunkulu ngithi ubani uNkulunkulu uthi amuzi uNkulunkulu uyazi manje ngithi uyazi ngane uNkulunkulu wasendulo usho lelikhehla athi kanti umkalo wendlela nithi ubani ngithi mina uyena ubongela athi uyena umkalo wendlela lo lithi khona la ngikhuluma lithi lelikhehla khona la ngiyakhona lithi lelikhehla la kaNdebele ngiyacela ningifuyele lo mfana nimkhulise wayehamba thile lo muntu ongezanga lutho ungambona izinto zakhe zisheshe kangaka phekele manje sezwawela emadodeni wabuya emadodeni isidungu usho lelikhehla ngicela mkhandi ngithathe nesisuthi imkhathi inesuthi wamathi ngomhlobo lo uzokhuluma mayikhuluma wathi ngazathe igama lo kade ekhuluma manje ekhuluma ngogogo wakhe umfana wayizolo ngicawuthi akaphele nje 8 months sinaye yadodana efika nje kuzohlobana somfana uthi lo mfana ngamcela enkosini unyazi lwezulu njoba ngibhekile nje ufuna akanayo inhliziyo nasemkhalweni inhliziyo eyindosi ngoba ngampuwa unyazi lwezulu ngangimcelelani uthi unyazi lwezulu Ndebele ukhala kanjani ezulwini inzalo yakho ingafiki ezulwini hamba Ndebele wethu ngathi uthi ngishwele wona umbuzo ngizofuna nekhale mfowethu vele nekhale mfowethu uqoqe uqoqe ibozi abathakathi abakhuphula abanjani okaningi ngoba bazopheka bazokwenziwa abantu mayibona Nkosi njoba sila sizomela bona ukuthi baphendule babe ngabantu uthi lithi ithongo laka bamfundisi wasekhaya umzama ukhuluma intombazane la ngaphandle iyaphukuza namse iyaphuma ngezihofu zamanzi sekhamba umfaka akhumayo nange la uthi mshuma nabebiza sengiyasobela yini kwenzenjani awahleni abantu bahlupha namadimoni ahlupha senkonzweni manje kuyisabatha la uthi cha kahle empoma nje usukulo ngithi mina ngikhathele oqala ngese ngithobela khona lokho salela ngizele umoya ngasi uthi othandaza nawe manje khona umuntu othandaza ukushemba mangabe uyiqinisa kuphumelela mangabe uyiqinisa ngaphumeleli undake nawe noma uvuka nesibonakaliso usithandaza inkosi mangabe yasho njalo ngezulu yathi mowatubela ibona isibonakaliso ubosilinda ukuze uNkulunkulu uthi inkosi mangabe kuyiso ayiphumelele lento yakhe ikhulume manje yona inkosi ayishabalala iphele kanjalo ngoba sinamehlo okuhlukanisa okuhle nokubi ushembe phela kwaziyo asinawo leyo mehlo uthi lo owakasiyana uthi cha nomntwana mpamajiya silanda umfowabo isiyoni samguqula inhliziyo uNkulunkulu inhliziyo uthi hayi phela ngihlele enteleza liphethwe yithina siyasibona nje iqine phambi kwaNkulunkulu liphethwe yithina siyalawula ngoba ngabethu sanasibonje uthi ushembe mayesesiphile akakwazi ukusifuqa ingakho ethi ushembe umazali bakho lobakusola usiqalekiso lokho ngoba noma bethokozana bakho boneka kangakanani mabe kuthatha bekubulala ushembe akakwazi ukuvikela ungengabona ukuthi bavuma ukuvikela ushembe bona bayakwazi ukona kodwa abakwazi ukukhipha okuningi bacela ushembe ukuthi akakhiphe okuningi ngoba bona bafana nomuntu othakathayo wazi ukuthakatha akwazi ukulapha uthi-ke lo mntwana simcelile sathi kuye akabize umfowabo wathi umfowabo unekhanda elikhulu siyakule ndawo ukuthi mazophuma la ekhanda elikhulu ungaloko ukuthi nganga abatshela abanenkani ufika sebethele ngenkukhu sebelothi belalele ngoba usuhamba nethonga lelokuqala elungumsusa obonakala neqinisa amakhanda ozalo ungakulaleli usuyokhuluma udabalala izoqedisa ngoba eqala ngokukhuluma ngokhokho wakho ngokhokho kayini iy'ngane zezo ey'bulewe yibona
uthi lo mntwana sithenga biza umbobo wathi sathi hayi hamba umtshela uzoza uthi ukhona la ungayithebeleni manje nimbizi ukuze ezwe lo mfana amkhole into enishoyo mtshele into ezingane zakhe ayithola ezaphumayo zihleliswe ezadlulele umzanyana useze wakhula wamdala iy'ngane zonke lezi ayidlulisa amantombazane sezezakhula ziyafa ziyaphukuma uthi seyikhulile ikhathwa yilo umzanywana esamcela manje sezizile ziney'ngane ezinde uma kuyayiketa lo mzanyana zikhula phasi mtsheleni ukuthi sekuzolandela yena ngoba usekhathele umzanyana nathi asikwazi ukugula iy'ngane zamadoda mtsheleni lo mcimbi athi ufuna ukwenzela iy'ngane zakhe kwakumhlonyana uthi akawuyele kwakuyimihla kwakuyisikhumbuzo senkosi umqali wendlela ula ebuhleni wathi mtshela uyele ngoba thina siyebuhleni thina abantu abami sasonakele kakhulu thina mndeni wabanzama ekhaya ayikho into ekhulunywa ekhaya ngaphandle kokuthi yahafa futhi sasibulala sithakade sinenhlamba sinayo yonke inzalo yethu ibolile uthi asikaze sibe nako ukulunga uthi tshelani nabantwana-ke sicelela umntwana sengingamphuthuma mina ngithi mina ngibuza ukuthi ngiyazi ufuna ukubuza ufuna ukubuza ukuthi siyini phezu kwale ngane uthi thina sabakayise umbuzo wakho wesibili ufuna ukubuza ukuthi le ngane unina wawushadile kwakhe akashadanga unina le ngane iphethe konina lume ngithi-ke sengiyabuza ukuthi pho manje-ke nzama senze njani ingane iphethe konina ulizothethela kanjani ica uthi nalisisa kahle uthi uyabona la ngaphandle komuzi nina nibukisana la uma ungase liphomehla sezulwini ungabona kho ngishinizi la ngaphandle uthi ungabona iy'gidi zey'nkulungwane ziy'di iy'ngane zabantu kuyacatshana kuyaliwa kuyaphiliswana baboda bathi yethu le ngane siyangena babona bathi yakhuliswa yithina yafika nonina yakhuliswa yithina bo-stepfather kuyaphiliswana uthi thina sidedela babonina lume ngesizathu esisodwa siyabangisa phezu kwale ngane ngoba singabathakathi laba babonina lume bakho babelungile manje siphazamisa le ngane base bethi ababonina lume akudedele bangene nathi qala ukuze singene ngaphakathi mase singenile lo mntwana somdedela wentombazane abuyele konina lume ayolungisa isibongo sabobani bakhe somupha amandla mase sigezwe uNkulunkulu asinalutho soze sigezwe uNkulunkulu sithethela amacala bese sikwazi ukumupha-ke isibusiso abese yothetha icala likayise ageze umndeni wabomani wakhe kanti ukuba abuya zosikhipha sicelela kubona ukuthi njengoba besingenisile la ngaphathi ekhaya bangayikhuluma indaba yokusilanda ngoba thina isazothethwa amacala ethu bese sifakwe esikoleni ushembe uthisha asifundise ukulunga singahlukile namanga uthisha la ngaphakathi ekhaya emphefumulo kusho lesizakazalo uthi-ke lo mfana mtsheleni ukuthi akayeke lo mcimbi athi uzowenza umhlonyane ngoba uma wayenza leyo nto uzofa thina sobe singekho sobe sisemhlanganweni omqalo wendlela ngase ngimngena ngathi yabona ukuthi ngishilo namaqembu nizoya kanjani emhlanganweni ngoba niyangibolile angena abantu uthi nazilotoni uzoyikhetha nazilotho yabona ushembe umqalo wendlela usilanda ngishiyiboza landeni noma makumhlangano landa ngisho noma yini abese ehamba nathi afika ame kude nomuzi lapho sokumhlangana khona asithamelise inkonzo uthi ngesikhathi ikhulunywa besethi ngiyabona ukuthi nalibhimba kanjani uyabona umthetho uthi siqede ukulalela inkonzo uvala umhlangano bese sibuyisele ikhobhoni shembe athi asambe siyocabanga kabusha sivuma ukulahla ithitho masiya emhlanganweni siyolalela iy'nkonzo ekhulunywa ushembe phezu kwabefundisi ushembe usuke eyogugula iy'nhliziyo zabo ukuthi bazisole bavume bese beyilahla ithixo ngoba awukwazi ukuba likhona noma ukuba yisikhonzi usaphethe ithixo kufanele kuvume bona kuqala ukuthi bavume ukuthi inkosi ungasethuli ithixo la eNazaretha akuthwaswa kodwa la eNazaretha bayethulwa muni umuntu othula umphefumulo unyazi lwezulu hayi akekho umuntu othule umphefumulo othula ithixo unyazi lwezulu ohamba ozokumele enhlabathini uthixo lapho uthe uma ubona useyabona sekhona konako hamba oyivulele isigodlwana zakho la uvula phezulu ngoba ushembe kuphela owabumba imphefumulo ikala ushembe akekho umuntu odale imphefumulo ingakho isihlabelo sithi ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho
ngoba laba bantu kade babelezela bona bangakubulala kodwa babulala abanye abangaphambi kwakho. Wena usujahile manje. Ngabe sekuphumile ethempelini lethu. Uzeni kwekhala umuntu ojahile ngoba lo muntu ushembe wawakha ngokuqonda kwakhe. Njengoba ngikhuluma nje thina mhlambe sizokhuluma ngo-11 12. Njengoba sawuthetha amacala. Undebele uthi lo mntwana ngimcela kushaya ungazi bezulu ngathi inkosi ngicela umuntu ozongikhulela inzalo yami ngoba ingayizala umuntu iboniswe umuntu Nkosi oyimbewu yami. Masithi siyabuza ubani lo imbewu yakho yaboniswa athi hayi uNkulunkulu esefika isikhathi sokuthi la ekhaya phela uthi uNkulunkulu uyavusa umuntu ethuneni azokhuluma nawe. Sikuyele lokho kugoqoziswayo umuntu wakhuluma sezokhuluma kansuthi siyacela kansuthi. Hayi yonke le kwenzayo hayi musu ukufungulisa umsebenzi kaNkulunkulu kansuthi. Sikhule thina sifika la umfundisi madlala besifundisa besitshela ukuthi umuntu kansuthi usuphelele niyahamba nahambisa imithandazo endlini yabantu begama kaShembe nithandaze nibize uShembe wasifundisa ukuthi ngogulizi umfundisi umadala ikhehle ekudala elihlangene ingcwele ebantwini ithi ngogulizi kubatani bami ngoba ukhona la ngomisuku uShembe ngoba ngakhona ngekho kungabikhona isihlabelelo bese abese uShembe kusamanzi wakusakanjani nezinto ezikejolugcoba wathi mbohlezi nqomulo inzipho ngoba uShembe wemthuma masemphelele seniyile nasemadodeni enza yonke ufaka isandla ukuthi uShembe bamba isandla sami uphendula amanzi abengcwele uyagona umuntu aphile umusise sifike usho njalo amanzi usifake isandla hayi ngoba ufaka umuntu kaShembe ubiza uShembe mayibonke Nkosi hayi isihlabelelo uyasiphendula uthanda umkhulu besebani uyokwazi ukubusisa umswane nenyongo umuzo wakini sefanele ukubusisa umswane nenyongo uthatha isihlabelelo esikhulu kwezonyongo lokho ubhoko luhamba ukamunyathela ngalo amangcoliso uthi lo mntwana simcelile kuShembe ukuthi azongikhulela isizukulwane sami uthi uShembe uyavusa umuntu ethuneni ukuthi azokhuluma kodwa nina laba nibagoqozayo bovuka nathi nolala nathi njengoba ngithetha ngithi kasiviyeleni leyonto niyeke futhi uhambe ngicela ungahlobisi ngiyokuthi amampunge angikhulume nje umuntu nihambe ngiqamba mbanga niyabona ihlalisuthe enza leyo uma bengekho bezwe ukuthi musami uqamba mbanga nithi ngidike ekhale emphefumula bese nihambe emizini emizana nithi emizini yabantu kokhanani nonke nihlangane layelani sezokhuluma ikhehla lali bese kuthatha udadewethu alaliswe phansi la abese ehohoza udadewethu bese kuthula ukhokho lapha ekhaya yini walo ngathi uzokhuluma ukhokho bani wazizwe ukhokho lapha ngoba ukhokho umuntu okude kabi bese behayizana bakhuluma hayi leyo mkhulu omunye wakusho la ngabiziswa ngathi mama nihamba nomntwana wami athoza dadewethu umara wasekhuluma basekhuluma zona lezi zilwane zafonga zathi mina zokho zingilo zaShembe kanjani ningilo zaShembe nimsekela ngani kulo mntwana hayi simsekela kanjani sibona bakuthi nasizingilo zaShembe umntwana ungcwele umntwana kanjani umntwana uma kancane nimdedelele kurubusi nengane ngamdadewethu wathi itathu ibuze umbuzo-ke kubona ngathi ngisabuza bona babuya wathi wena kwamanje ukuhlaza wena ngithi ngicanga ngifuna iqiniso uma nithi lo ungcwele uzazala iy'ngane ezihlukane ey'ntathu nangingamvikeli ingane lo muntu ngoba lothi ubuhlanga engabe uhlanga ngiyabona nizomosha lemzini kaNkulunkulu babaleka lowo mntwana bekhanjwa naye hambe ehohoza emzini yabantu ekuthiwa sizokhuluma idlozi cha ayikho into enjalo nemoya yamadimoni iyakwazi uyiguqulize zokhokho yethu mina ngufakazi insizwa kaNgcobo esasinayo esikhulumeni silapha phezulu khuluma ukhetha lakhe lithi siyabonga nimshayile kanzamaleyo mina sengumkhulu wakhe uyazi ukuthi lento njalo lidimoni lafakwa lo mfazi ngoba lifuna lo mfana ashiye ingane yethu le ingane azoyilobola athathe enye intombazana uthi libesana licindezele thina bese thatha impimbo elikhulume hawu nina nihlulwa yilwane ukuthi asinamandla nathi sinamacala uNkulunkulu ayekho eduze kwethu mabengena imoya engasile phezu kwethu ifisicindezele ithatha impimbo lethu ikhulume ngayo ivoice engathi ungathi mina uthi ingane zami uhlezi zidukisa lapha njalo hlalahlala nomfana ukhuluma ikhehla bese lithi mina uNgcobo wangcobo mfana yimina uNgcobo uthi suke ngemina suke silalele kodwa lisicindezele idimoni lithatha izwi lethu
Amen. Undebele ukuthi lo mntwana uyena ngizothetha ngaye amacala. Kodwa manje kukhulu omalume bakhe abamnanga omalume ndebele. Omalume bakhe abamnanga babuka nje usibhedwana. Ngicela kodwa ningihlalisena la. Sizomsebenzisa uzothunya. Ngicela amajani ngigadelele. Abhabhatiswe. Aqede ukubhabhatisa bese yokhula. Abese kuya ngomsebenzi. Samuna sakulandela lokubana kwathi wabuya waphola isizulu umntwana waphila. Sasihamba umalume wakhe. Kodwa sathi ikhetha lalithela lizofike lanqobe. Wahamba wabuya abadala abanenkani. Sathandaza. Samnikela uNkulunkulu Nkosi nanga umntwana ehlupheke semncane. Uzoba yini umntwana? Kwavuka ukhunkule lesibosho. Sithi mina ngundebele isizukulwane sesibili ngizalwa ubaba wami lo wayelungile. Imina engathi mangithatha ukukhosi emva kwababa. Iphethe izindlu zonke zaNdebele. Ngathatha idlozi zokumilishisile ngalibopha nenyoka. Ngalibopha nenyoka ngathwala. Uthi-ke sonke isindebele siphethwe yimina sengize ngakhiqiza abathakathi ngizangoma nenyanga. Uthi ngishisho unyazi lithi ngihluphelani angidedeli ngala abantwana baphini. Uthi kufike kubase lapho esihogweni kubase amalakha azakhishini bese ngibekwa khona. Lo ngahamba ngisizukulwane sesibili kokwami owasendulo ngiyindodana yami. Uthi bese ngisho mase kuqala seseyilotha lento ngiphakanyiswe kuphephethe kufaka amalakha ngibekwa. Uthi ngisho unyazi manje ngiyaphuthuma isikhathi esincane. Ngicela ukuthi ningithumelele umbhalo engingabengazi ukubana amadimoni ayakwazi ukusibona amathi. Wemfana wamajiya sicela usithumelele umfana abuyele ekhaya athathe umbhalo kadokotela. Sekukhuluma mina-ke manje engiphethe yonke inhlobo yalabo bantu babona namakhanda amakhulu nabahlaza nabanjani. Sengibaphethe baphethwe yini mina engingafaka wonke leyo mkhuba. Akahamba ekhaya afike nje abese bamema bese batshela indoda ukuthi ngifuna inkomo njani? Inkomo emhlophe ney'mbuzi wayibala. Hawu Ndebele. Njengoba lo mfana ehlupheke njena size nomfana omncane ehlupheke wathi ngiyakutshela angithi lo mfana usisebenzile umfana waphuphuma wabulawa unina wabulala ingane wafika ingane yakhe lo mfana ekazala. Unina amzalayo waphumpa umkwabo yena obehlupha lo mfana. Unina mayophuza utshwala bengane iyakhala ukuze ohlupha lo mfana ethi uma uhambe ekhaya ahambelane namadodana ami. Ngicela ngiyele ekhaya liphefumulo. Unoncela ushemba ngibelethisa. Wabelethisa ushembe sathi umkwaba akathenga imbuzi ngoba emuva kuyabheka kunabathakayo. Sayithatha imbuzi ayiqala khumani babuka phambi liphefumulo. Sathi inkosi sicela ukuthi umbelethise lo mntwana. Wabelethisa umkwaba wamdedela ayibonga Nkosi. Umsebenzi kaNkulunkulu awenza lapha ekhaya liphefumulo. Uthi-ke ngicela lo mfana ahamba abalande bazomlalela bona. Zamanesa sathi kumele siyazwa hamba siyabonga sesisaba ukukhuluma isikhathi eside ngoba asazi sibone kuyo kanamehlo khona futhi asifune kubona afune kuzwa endleleni shembe kuphela waziwe obonayo. Wahamba lo mfana zamtshela mase esevukile athembanengizona abashumane kodwa abathakathi abantu baleyikumalume. Wahamba umfana wamphela sonakuyo abuya ngamabhasi ibhasi namakhulu amabhasi ney'moto inqwaba ufuna lenqwaba yesizwe. Ukuthi inkomo ney'mbuzi yazi ingedwane zamadoda wabona amadoda aphile. Hayi fike ngazane nethiwe Nkosi yakho. Afika ngingena lezimbuzi athethwa lokuqala ngibona impilo mayibonga Nkosi. Angeke endabeni yalo mfana kodwa ngichaza ukuthi ushembe lento ayikhulumayo uma ethi khumbulani izizukulwane kusukela zasendulo awucabange lo muntu wakubo. Uthi lo muntu oyisizukulwane sika-50 yena uzalwa yileli khehla elalilungile uyisizukulwane sika-50 laba abaphilayo. Uyisizukulwane sesibili ngaphesheya kwethuna umqambo wesibongo ngala uyisizukulwane sika-50 ungayithini into enjalo umuntu engamanani lo muntu. Umshumane kaBhombela ngimzwile ekhuluma kwakuyiphutha ngiyafuna lo uqhawe okuyiwula. So lo muntu lo wayesho lalithi lakusaba ukufa vele sasikusho sizithi lakusaba ukufa sasenziwongazi. Mina ngikhulu ukufa ngingaka uyazi ukuthi uma umuntu ondela ngazi noma ubona ngaphezu komfundisi Ntombela kodwa masilinganisa mhlawumbe ungaphezulu ngeminyaka akafanele kutanga umfundisi Ntombela. Umfundisi Ntombela manje ngena
esigabeni sokuba umnumzane ngokwemvelo yasendulo ngayo iqembu umnumzane oqine afanele agoduke lo muntu safanele ahlale abe afundise kanjalo abelizwe lonke abesenze njani ilokhu ungasekho iqembu lifanele bancane ushembe wazi ukuthi umuntu ogoduka iqembu isalwazi Amen. abantu abavuma amena ushemba akakwazi ukuthi kuhamba umuntu ongawo baba umuntu ombele uyaphi umuntu ongawo ombele sikhona ihlalo lesidwalele ingane umfundisi utombele ingane koyisemkhulu ukhona ihlalo lesidwalele abadala tuzophumula hayi ingane yakho uNkulunkulu engadalile amanga mayethi ingane izokhuluma wentombazane yakho ubuhlobo kwandisizwe esithandanayo ezweni ubuhlobo phakathi ukamukhwe nomkhwenyana ilapho khama khona ubuhlobo mntana Amen. phela abantu abenza ubuhlobo umukhwe nomkhwenyana ngoba umukhwe umzalela unkosikazi umkhwenyana athola unkosikazi athola umkhwenyana kwandihlobo ngeke umthinte umukhwe ekhona umkhwenyana akubulala ngeke umthinte futhi umkhwenyana ekhona umukhwe ngakubulala kubenza ubuhlobo bakhanselana ushembe kuyamthokozisa amagana abantu uthi uNkulunkulu akakhulu umfana intombi yakho ubuhlobo igane kwandisizwe esithandanayo emhlabeni babe munye abantu amaNazaretha insizwa ayikhule ingabuyise nonini namhlanje omfundisi uNtombela ibona abangabathina uphambene nomthetho kaNkulunkulu uNkulunkulu yabona abantu bakhuluma ukuthi akasaba ukufa solo anqoba wamphendula wathi hey ngisaba mfowethu angifuni ukufa ngifuna ukugoduka umuntu ogodukayo ongakanani angithi uyabona manje athi umuntu ngofa ngiveza isithupha yini basiveza isithupha manje basiveza ngani ngosizi usize kwelekile ngoba badlulile ethubeni bahamba bezingane bafile ukufa kwaziwe ezulwini balandiwa abaziwe ezulwini bashonile ukuthi ushembe bashonile hayi babhujishelane akwaziwe waziwe umuntu uyagoduka ingakho ngolimi labantu balelizwe wathi umuntu mayesengaphezulu kamfundisi uNtombela mhlawumbe ngo-20 years mayesengaphezulu kaNtombela kamfundisi uNtombela ngo-20 years umfundisi uNtombela safana hlala nathi 20 years or 50 years abantu babephila kusasa endulo bentoloshiya benomndenqanga bengamanono behlanzekile lokho kuthiwa namhlanje ubungcwele bakuyihlanzeko yona nkolo ushembayele emhlabeni babevese benayo inkolo ey'phepheni zey'nhliziyo zabo okhokho bethu nokhokhokazi bethu behlambulukile ngisho egcekeni ungakhipha ngisho amathi namhlanje obolewazana uphuza izulu ajikele emva kwezindlu lezi zoyihle noyihle mkhulu aphakamisa ikhakha ashobingele indonga abanomzane adle isiqatha ayoshobingela iy'qonga zesibaya uma uthi uyambuza athi uqinisisa uba ngumshobingi wesiqatha imikhuba eyenzakalezweni bathatha iy'ndishi zokugeza oma bethu makade beqedile umakoti bajikele nje egcekeni insila yabo phezu kwezalukwazi iy'ngilozi zikaphelayo ubone kuphela inkomo kuphela yonke into iy'nkomo iy'mbuzi iy'phuze iy'nkomo isibaya silalimbuya akho lutho umnumzane uthi umnumzane ngoba eney'nkukhu uthi umnumzane amajini ney'nkukhu ezinqaba inkukhu nayo ingqondo njengoba namhlanje ingane sezenzelwa ngenkukhu hayi thoba abantu bathi bayihlobisa bathi ihombe basho amabesuku badlala abanye bathi babiza ukuthi ijuba yonke into uyabambisa ubambisane ngenkukhu inawo umswane inkukhu noma isiphi noma isiphi umcimbi phela ekhaya umswane nenyongo izona yisophi lezikhuluma ngazo lekwenkukhu ekhuluma ngazo umaHebrew 9:19 mfulela yona mbala ngime 9:19 umaHebrew lapha zikhona izinto zasezulwini sithwele imithwalo enzima kodwa akukho thina esingakwenza ngathi kubhekana ngithi ngicela umqalele ngayo le abaseKorinte besibili 3:4 noma 4:3 awuqalele ngayo abaseKorinte besibili thina akukho esethi endulo manifika la Thoma nje abazophela baphethe bazokwenza thina esinesiqiniseko sawo wanyathela emasangweni lapha umnikazi wemphefumulo usebhekene nabo isomkhulu bakho uyena obaziyo ukuthi bakudingani ngakho kunehlabelelo sesibili kupolitiki othi yehla moya oyigcwele ende nawela amithi usebenze
kubo bonke ey'nhliziyweni zabo zemphefumulo usebenze lokuthandwa kuwo. Shembe wazi ukuthi umthakathi uqedwa kanjani, uNondili uyekiswa kanjani, iXomo uyekiswa kanjani, uMphindi owayiphuma namakhosikazi abafowabo uyekiswa kanjani, uqili ingane yaphuphuma icela kanjani intethelelo, isuswa kanjani ihlule kuyona ngoba iy'ngane ziyabulala ukuthi inyanga yezulu kumele ingenadede nangalinaki ingane yaphuphumayo iyingozi inamandla kwenze kubi kunini emphilayo, inamandla kwenze kuhle. Izwi layo liphilisa nomvelinqango ngoba alizange uthinte umhlaba, izwi lalifana ngelamvelinqango mayithi ibhinqa ngamoto siphamo mhlaba umhlayo iyakushaya ukuthi baningi abantu ababulawa iy'ngane ezaphuphuma eseyikhulile ngamaxhegu nezalukwazi. Umuntu waphuphuma 10,000 years ago ungamanani wona umhlaba akamdala, akanayo inhliziyo yakho njengoba nawe umdala nami namhlanje uney'nhliziyo ey'bophile zamafindo ususho nokuthi usekade angafa untombela ucasula ukuthi uhlalele kamnandi bese uthi sengathi angafa. Unenhliziyo ebukhulu usukhulile, nengane eyaphuphuma inenhliziyo yomuntu omdala. Mase ikhipha isiqalekiso uthi inyanga yezulu yakhinge kumuntu afe nemoto. Funda la ithemba elinjalo sinalo kuThixo. Mawungena la ekhaya emphefumulo usungenile, ithemba elinjalo sinalo kuThixo wethu. Ngayo Kristu. Ngalo unyazi wezulu. Angisho. Asisho. Sinamandla ungathi khona esingakwenza, sinamandla okuqamba izinto. Asisho khona esingakwenza thina. Asinalutho, asikwazi ukubamba, asidunusisa, sithatha senze lutho. Asinalutho thina. Asisho izithombe nje. Umthwalo waqala wasebenza uNkulunkulu wasebenza kokela imindeni athetha amacala. Imaphela usawugijima manje ngenzela ingane yami umntonyana. Imindeni ngakhishwa khale emphefumulo ngoba lapho iy'ngane zafa emandulo zafa lokhu kwazi balomuntu bazala endulo zakhiwa izilwane sesengalweni zonina azange zezenzela umhlonyana ngoba zaziwa ifungwanga. Abantu phela kuqala bangenamizwa behlala konkosi bekutho nje indoda maseyisiganile bese yaphela ilawulayo labonkosi ihlale ney'ngane zayo. Umsebenzi wakhona kwakuyikona labo baphuma balokuyihlasela ezinye izizwe uphambi kwey'nkomo zikwezile konkosi zivuza igazi abanumzane bemanazo y'nkomo behamba ekhaya bethi yami nenkomo isefile ezele igazi phezu nenkomo zifike lezo nkomo kwenziwe ngayo imicimbi kwenziwe umhlonyana kwenziwe imemulo kwenziwe yonke into ngempahla efile enecala. Ushembe uzokhuculelwa leyo nsile enjalo. Amasiko amaningi besebenza ngempahla yokuphanga. Wenzani ngempahla yokuphanga? Bese uthi hayi mina ubaba wami ohamba nomqalo wendlela wayigcina izinto. Ungangafiki umqalo wendlela ngoba abantu abangikhonza ngendlela enkulunkulu. Labo basendulo bona balanda obani. Labo abangafungwanga kwamanje abasabhidizele izindlu zababhubesi balanda obani. Ngoba phela ibona bokuqala abantu ushembe bakhuluma ngabo. Hayi laba futhi abantu abaningi oyise baba babehamba nomqalo wendlela. Abanye baphundula babayintsheshezana abantu ababelaleli izinto enkulu umqalo wendlela. Abanye bonke bethi hawu iyenzini into yenkosi awusisebenzini into yenkosi behambe naye uhambe ushingela ukuthi bangenzwa lutho. Iy'ngane zabo gcine sezikhanganele zigcine khokho. Wonke umuntu ukhuluma ngokhokho. Ma wenzela ukhokho wakho uthi hayi cha impela sengizabazile nje ukhokho wakho. Ake sithi ukhokho wakho-ke ubonisa abafazi babantu ephakamisa iy'khakha zemizi yamadoda. Lowo khokho wakho ungenile ezweni lomndeni. Ma wenzela isihlangu, leso sihlangu siyafinyelela kuyena. Basimukele oyise noyise mkhulu somuntu ohamba ephakamisa iy'khakha zemizi yamadoda. Ukhokho wakho phela wenza isihlangu manje, wenza umuntu oboshile obuleke oyise mkhulu bathi usiphe ezulwini. Ngoba phela uhambe phela icala ungena emzini wendoda. Ungangenanga lo uzofika khona ungene nje ngokuthi umbambe lapho umbamba khona unkosikazi wafana emahhotela kodwa umfazi womuntu. Icala lelo umndeni kakhishwe ezulwini. Ubophe umndeni. Lapha-ke ekhaya emphefumulo ushembe uthetha amacala njalo. Laba asebeqalile ukulikelisa iy'mbuzi nenkomo lapha ekhaya emphefumulo bayanxuswa ukuthi inkosi yami abalinde phela uphume umndeni. Ngoba khona iy'ngane nasezabayisa abantu namakhetha ezingazange zenzele imhlonyane ezange zenzele umemulo.
ukuthi mase iphumile imndeni mhlazane wenzela lengane yakhe ephilayo bese uqhubana nokuqala imbuzi ngaphambi noma inkomo nonke kusukela emandulo engazange ngenze nomemoya yafa ningaziyo ngenzelanga nawo okhokho bami noma okhokho bami nithi namhlanje yanelolisa nonke kusukela emandulo uze kufikile lengane yami ukuze lento yengane yakhe izwakale. Wazwakala ukhona izalwazi ezahamba layikhaya zikhumlidwa ngenxa yokufika kwenkolo yaseNtshonalanga. Ababazi amadoda athi zohamba kanjani thina amakhosikazi hamba kuze emzini ethu ngolo siphume nenkomo zethu sohlala emahlathini baphume bahlala emahlathini badile bafo bahlanganisa amafutha eyilwane bagade khona lapho ekhaya. Ukhona ulimi lwesiZulu oluthi olimi lesintu elithi akho dlozi adlula ekhaya labo umuzi. Ngeke kusuka abantu bakamajiya bayohlupha untombela. Kusuka amantombela bahlupha abakantombela abakamajiya bahlupha abakamajiya. Akho dlozi adlula ekhaya labo umuzi. Uyizwi labadala leyo. Nakhona-ke umuntu omningi buqhamuka egazini lami nelakho libhelekile. Kukhona izalwazi ezaphuma zashiya zaphuma idwa ngoba sengene inkolo yaseNtshonalanga. Sikuyele kulabo abazalwe ePhakameni. Phela abantu abazalwe ePhakameni abantu abazalwe amakhehla ahamba nomqalo wendlela. Ngale komqalo wendlela ngoba phela ukubhimba komuntu yamanje oya mfana rebhisho okubona bakhipha lezinto 1652 ngaphambili basebevese beyilahlile. Ngiyabona ukufa lokuqhamukela ngabantu abathwala laba belungu. Abantu abamnyama basebevese sebemhlukile uNkulunkulu behlukiswa umhobholo bephangana bodwa. Amakhosi ephangana wodwa ekhuluthi intubo yankosi ngaphansi bengakafika belungu abelungu bafike vele izwe sekuxhaphakile selonakele ngaphambi kophungane lwamadeba kwasebonakele. Umuntu omume sephangisile phezulu manje thina masokhuluma indaba yayizona ukhuluma indaba kakhokho wethu uDinizulu ingane zayizona amakhosi yebo kodwa kuyingane zayizona mafuna ukuthetha icala asidlule bona sithi ke sesiyacela mina oDinizulu indlela yoba ngaphambili ocetshwayo nidlule njalo nize nofika konkosi inkulu nidlule njalo nize nofika kontuku nifike la kwadaba khona izwe lomhlaba kwadaba ize ingensundu la ikhaya nangu ngomsenzo abakomalume wakhe bavele baqhamuka kuphi eZimbabwe kade ayifake inkomo yakomalume wakhe bathiwa kahlala lini uthenge kule nyaka odlule kwayimanje kuthiwa imali yokufika abakhe baqhamuka abakomalume wakhe badabuka eZimbabwe babonakala beqhamuka ibhoda de bahamba lezimoto ey'nkulu ukuthi isizwe lesi sakaMshomalume sakomalume waso size ekhaya lemphefumulo ukubhala into ekhaya lemphefumulo ukhathazela iy'moto zizela usazophuma amacala wena usujaphelile ngoba labo abantu basendulo sengiphetha kuyangizwake koma ukuthi nani nibacele ma okanye ubaba wethu umfundisi ngifuna ukukhulume khona akudedele khona uye konyolo uyekini uyobika nawe ekhaya ukuthi hayi kona angimayini kaNkulunkulu abebengakhona se angahlali nawe ulungise zonke zakantombela angakudedeli ekhaya ngoba bazoniphula amalunga ngoba kosuku idlozi lakini lizobulala iy'ngane zakho lizophula iy'ngane zakho lithi usehleli kahle kantombela kuyacaca hamba manje sesiphelele njengoba umfundisi walandile walandile iy'ngane zayizona sekuthi namhlanje usezokhuluma ngokhokho abayimpande isikhumbi sesibongo santombela. Mayibonge Nkosi. Kodwa kukhulu ukuthi unesibili kanani phela le ndawo lapha ifuna isibili. Ifuna isibili ngoba kunesihlabelo esithi vala Nkosi iy'ndlebe zami ungalizwa izakho. Basebaningi asezozizaba umfundisi ikalinganisa umfundisi wakithi. Kade kukhona umfundisi umlungane wafika okokuqala okwesibili afika ithonga lakubo nanikhona wahamba ney'ngane zakhe la wathi sasamnikeza sicela asipethele inkonzo wathi uphathe inkonzo wasukuma isalwa sesidala kundodakazi yakhe sathi mina engizala lelo khehla okhala ngalo othi laphambanisa iy'nyoka lakithi kamlungane latuphele egcekeni wabuya umlungane bosephethe inkomo ney'mbuzi zothetha icala kade sihambisene manje umnikeze mina wamsenzo wakulamini wakusimamane njengoba kuzongena umhlangano kaJulayi safika ubaba umfundisi uNtombela ukhona umfundisi uCwensa umfundisi Mtuno lo sihlalo umfundisi
umlunga silethi imthwala lapha ekhaya insizwa zalapha ekhaya uNkulunkulu uyazenzela izinto kakhulu bese kuphoqela ukuthi kube nosuku lwazo manje sifika lapho sekaxoxa usethi baba hawo namlunga namsuku wayekhala empemula uthi baba sengingaya waba nenkantala noma ukuthi inkantala lobhaqo wakhuluma insizwa kaMangete ekuphumana khona nomfana la ekhaya empemula wathi umfana uzoyimina ayatholile ukuthi khulumike yini ukuthi phela ukuthi ngangisolo ukazalwa indodana umzukulu wethu mase ngimthupha ngemithi uthi usevusethe lo mfana kula ekhaya empemula ukuthi ungize imvulo ngoba lengane yahlupheka sesiyambuza bekhona bomlungane mtekele phela khipha lento ukuthi wazi ufaka wazi ukhipha ingane seyibonisile ijongo lensizwa elihle bonibheka nokuthi awukhona yaphila kanti uhleli usikhotheni wedlozi elingumthakathi awuphose njani phela ngonkulu lungise ukuthelela kweshema baba ubushema bathi siyambona nami emva kwenu uyazizwa usiyabonga nkosi noma sengayela ngesikhobo kodwa ngoba sengikhulule mfana kungophile phezu kwamacala wonke bengiwenza ukuthakatha kodwa ngisho ukuthi ngapha sayena uyigazi lami wayemsola egazala umzukulu wakhe uqisele umzukulu wabushema lokho namacala athetha lapha ekhaya sithi ntombi nawe ekuseni qiniseka uma kusabalile ngoba sowayitshelile qhubeka wena mothola amandla unikele imbuzi thethe icala bothi maselithethile icala bese behamba beyongena ezinhlizweni zalaba abasele abanamakhanda kakhulu uyabona ngomlisu ngalo sebesondela ayibongozi sikiyeke ukuthi abantu abakholwa ingalihlabele sithi sibekela abakhethe wena abantu likhethe wena kukhole lezimo zakithi nezakini nami ngithethe ngolo zakithi inkosi nezabomalume nawe ukhethe wena musho ukuthi abakholwa ekhuluma ukuthi uyakholwa wena uthunyiwe winxusa usikhonzi sokhola nabantu bakini mhlawumbe labantu abathukayo ukuthi badakwa utshwala nje mhlawumbe bathatha ingxenye yedlozi lazohlala kuwo bathi wamike nomfana sifuna ukuthi akhule nomfana simnisele akhule elozona asisehlelwe thathana nabantu abahleli kuye bahlale kulo abanye bahlalisele kulo mhlawumbe uhafu labantu bezohlala kuwo wena usuyabathuka abazezi inganawo abathuphethe nawo mina ngiyazazi zikadembele wena amuwathi wazalulungile ukuthi wawuveza udala ukuzolungu owesizakini musako ukhulungile ukuthi abantu bakini abalungile bayidakwa bayiyoni hola bona ngoba uhondo nohola halelidlozi lihleli kubo elakini bongani uJobe uNazaretha kanye izizukulwane zakini lezi mayibonga inkosi cela ukumana socela umfundisi kaGombela mase sesithandazile asibusele inkonzo sicela ukubuyisela ngesihlabelelo sekhulu namashumi amane nesikhombisa 147 sicela ubaba uMshumane uSwamane asola ngesihlabelelo inkosi kusuguqa abancane inkosi kusisebenzise leyo ndlela ezibili ngihlabelelo Yeah.